Assalamualaikum урматтуу жалпы трекинг тоқсан каналының көрушілері, урматтуу менің подписчиктерим. Так, мен көптен бері видео кіргізбей қойдым ютубқа. Құда қаласа мындан кейін әрбір жұмада видео, қандайдыр бір қызықты видеолар сіздер үшін тартылашқа харекет қыламын. Ал эми сіздер үшін Краснодарский край шаарынан бір кичинекей машина базарды бираз видео репортаж тарткам. Ошону сіздер үшін тартылмакчымын. Андан кейинки видео чыгарылышында буюрса Москванын Борбор қаласына келип калганбыз. Москванын Борбор қаласы жөнүндө сіздер үшін бираз маалымат бере кетем. Анда эми сен каналга бастабаңыздар. Сен Saç хлопотом место больше. Я не знаю, что там массаж. Камера такая. Так, урматтуу достор, Краснодарский край. Так, авторунокко келдик. Мынакей машиналар бул жакта. Азыр бардыгын сценалар менен сиздер менен көрүштүрүп чыгам. Мынакей Volkswagen Polo, так, Lada, Audi, Skoda. Бардык унаалар менен сиздерди буюрса, иншаллах, азыр бардыгын тааныштырып чыгам сценалар менен. Краснодарский край. Балдар менен келдик Соч шаарынан. Азыр буюрса бардыгын бычкадан сценаларын. Так, машиналар бардыгы деле андай деле жаңы унаалар эмес экен. Арасында унаалар жаңы бар. Бирок сценалары сиздерге өтө кызык болсо керек. Кайсы жылы, канча жылғы сценалар боюнча. Ford Focus 2014 жылға 700 000 рубль турат. 2014 жылға. Так, ПТС оригинал, 2 хозяйны. 1.6. Так, номер. Ford Focus. Уна жаңы. Так, автосалондар авто, марка Lada. Lada Vesta 2019 жылы, жаңы жыл екен. 730 000 рубль. 1.6, газ бензин екен, заводской климат, номер. Жаңы. Ford Focus деле жаңы екен. Так, бампер краска алынған бампер. Отличие стоит цвет. Так, Chevrolet Cruze 2013 жылға 535 000 рубль, 1.6. Так, поможем оформить в кредит. Кредитке да берилет экен булар. Машина жаңы, бирок без покраска, там без царапина наказывались. За 350 нет, за 330. Охуенный такой. Ford Max 2000 жылы 560. Что-то машиналар кымбатыраак да дейм. Solaris 2011 жылы 518 дейт. Lada 2013 180 дейт. 2013 жылы. Что машина кымбат болгон жакта шпаклыга койгон экен. Ford Focus 2001 жылы 285 жылы. Toyota Estima deydi. 2002 жылы 560 000. Toyota Estima.
Gaz 120 bin. Kia Carens 2019. Kıymat koydular mı? Nissan Rogue 621 bin. Mazda 3 2006 yılı 315 bin euro bu. Toyota Celica 2003 548 bin euro bu. Biri 8 abiyon. Fiat Panda 2009 bin euro. 248 bin euro. Audi 6 360 bin. Lifan Breeze 2008 158 bin. Lifan Breeze. Tak, Polo sosteniyat tutacak çıkın normalde 629 bin metre 2017 yılında. Abiyon 1.6 kim var? ...660'da 2017 almış Polo. Skoda Octavia 2012 yılı 600 GT 1.6 Vladles без DTP кондиционер музыка говор поможем оформить. Bunlar satıb aydıqca sinəsini çalışıblar. Так. Honda Shuttle 2016 yılı без пробега по Российской Федерации. Объем двигателя 1.5. Сена 965 bin. Состояние canlı. Без ремонт. Burada Nissan Jokko 705 bin. Что-то Краснодарский крайда базар кичинекей окшойт. Не дейт? Peugeot 308 2010 жылы bir хозяин 363 bin rubl. Çok kımbat ekan bu жақта. Honda Elantra Ford. Bu жақта жаңы машиналар тұрады, бирок 2008 автомат. 1.4 объем, 2 хозяин. 325 bin rubl. Teori 35 bin rubl. Ну, бұл сіздер үшін бір малымат алсаңыздар, Краснодарда крайда қандай тұрады автомашина. Ошол боюнча сіздер үшін малымат берейин деп тартқаным. Автомашиналар қымбат екен, бұл жақта арзан деп ойлағам. Skoda Rapid 590 1.6 объем 2017 жылы. Тағы бұл жақта Matiz деле бар екен. Matiz жаңы
Бирок 2008 жылғы кондиционер гидроусилитель стекланы 155 мың рубль. Бирок жакшы. Рено Сандера. 308 тысяч, это 380. Что-то вообще дорого здесь. 470. Это У нас новые 470. Это твоя, да? Новые. Да? твой? Похоже, да? Рено. У тебя что? Сейчас. Рено, да? Логан, вот новая пачка стоит 470. Да, хозяин, пробег. Оригинал 475 мың. Қымбат екен Kia. Kia Picanto 285. Ну вот так, сеналар ушундай достор. Бұл Краснодарский край шаарындагы автоунаа базары. Volkswagen 2018 845 мың. $680. Қымбат. Қымбат. Ой, семерка. 2009 жылғы инжекторда КПП 115 мың. Қымбат кам. $2006 118. $265 мың қымбат қой. Нива, короче. 2010 жылғы. Екі хозяин дейді. $265 мың. Безді.